nogometnoj karijeri. Todorovski, traži se Bočkaj, lopta mu je na desnoj nogi. Davanje za Čavara, Čavar prema Bočkaju. Bočkaj traži Todorovskog. Bočkaj i Todorovski. Utakmica se nastavlja, Bočkaj lijepo je prevario Kamerunca Molsa. Ide loptu zadržati u svom posjedu, sada Bočkaj. Bočkaj će primiti loptu uz desnu out liniju, lijepo se oslobodio pratnje, ali onda krivo odigrao u noge suparničkom igraču, puca Kamenar, Simenti, sada Radeljić duboko na polovici gostiju, Bočkaj, dobro je primijetio i proigrao Soldića, u centar šuta s lijevog krila, Bočkaj sada malo na lijevoj strani, traži da vidimo što će Bočkaj učiniti. Izravan udarac na gol, to smo i navikli. Proigrao Gačešu u sredini, ali opet su gosti nekako uspio je ostati na nogama, iako se malo poskliznuo kolega, pa onda Bočkaj. Bočkaj sada na 25 metara od vratiju. Može to i Todorovski, da kako pokazao je do sada, ali je on dešnjak, mislim da je ovo za ljevaka bolja pozicija. No, vidjet ćemo za koji trenutak. Bočkaj, nije to bilo precizno. Gačić. Bočkaj. Desnom nogom prema desnom krilu za Todorovskog. Dobar centaršut Todorovskog. Loptu gosti izbacuju i Mpinda je srušio svoje najljepše golove koje je zabijao na prvoligaškim i evropskim travnjacima i sličnih pozicija. Svi sada pratimo što će učiniti Bočkaj. 20 i nekoliko metara. Udarac i evo ga! Pogodak Bočkaja u samoj završnici za 1:0 u korist domaćina. Samo je bilo pitanje koliko će slobodnjaka trebati Peri. 23-24 metra. Kako je lijepo išla lopta, ali moram pohvaliti zapravo i vratara gostiju Radeljić Žatak. I jasno je da su unijeli više agresivnosti u svoj nastup u drugom poluvremenu. Bočkaj loptu glavom odbija prema 16-tercu. Na lijevoj strani vidi Bočkaja. Dobar ubačaj Pere Bočkaja na volej. Njihov kapetan je s loptom Smrečnjak. Nisu je uspjeli Radeljić. Pa onda Bočkaj. Dobra lopta Bočkaja u sredinu na bliznaca. Hoće li ovo završiti u mreži? Pavković spašava svojom ljevicom. Gotovo s centra idealno u sredinu prema bliznacu koji je krenuo na loptu. Mogu li gosti nešto više napraviti iz polu kontre i kontre? Nije uspio. Kamenar na malom prostoru kombinira s Bočkajem. Opet mu je lopta u nogama. Zatim iznova Bočkaj. Nema zaleđa. Evo sada situacije za Richtara. Ušao iz desne strane u kazneni prostor. Uz njega je Bočkaj. I dobro je reagirao Bočkorova koji igra u veznom redu, pa onda Bočkaj. Ostao je na desnoj strani uz out liniju. Lopta na desnoj nozi. Bočkaj na udarcu. Šteta što ovo nije išlo u okvir gola. Mpinda. Pa Bočkaj na lijevoj strani ide. Bočkaj ima dovoljno prostora.